Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyo Trap Youth Council Sengkemi haka kendai terik ujemang arajar arpuar kelalit banyak kendo iau sembut Menteri Rangba Kejela ubak Presiden Tensong bat ai da kejing tho haka bayadai bat arteli kimat kata banyak keren halor kejing mi kiken hun nyam ban persya ban penlong an ya kejing khalai bat ru ban persya ya kejing dawa jong ka harijan panchayat committee haka bayadai bat kejing penkarya na them yo maulong KHYC lingba Presiden ubak Robert Jun Kharjarin haba ai jingkren ula ong ba kate jing dawa jong ke HPC kalong kabam dan nongrem kabam songoya ha bat kabalong persya pumtana kalyang ke HYC kala dawa ba sarkar jilla kamde ban priang ye gite kendon bala bo da gite gi brio badda ke HPC bat ka sarkar kadi ban penkan ria bai ye gite gi brio na kate ka jaka balada ka sarkar ka baklarai kandan ka jingta ka bakrau bah hakipor ki bansawan toh na kaliang ngajongi kung keseng tentang sengingi kawan banyak kendu ya Deputy Chief Minister Pak Presiden Tensong. Alor kamat ba hadin mengilayui pada kaliang dok sarkar lawan rakyat baan pada tip tata Meghalaya Regulation of Gaming Act arjar way. But kumjuru mengilayui ba keladon ka jingpen pang na kaliang jongki balang beper-beper na kaliang jongki kenhun niam beper-beper jong kejelah iborokoi. Alor konong rim ba kani kaan kan pun kelalong ya kejala kejongi lani bantip ya kejala kejongi pun kata kejaka ya kalah. Tena kalian jong seng ngi kersan ya kajing penpau jongki kenhun balang beper-beper jongki kenhun nyam beper-beper. Namar bangim pa ba kejala kejongi on tip kum kata gambling state lani kata kejaka ya kalah. Namar ba mdi tang balang ba kani kaan on pelong lani on tip ya kejala kejongi kum kata kejaka ya kalah. Ringi tip ba kini ki jaka ya khalai le si gila banwan ra lani kin penipat ya shubun ki ki kam sneo nalor ki kam khalai la ban mi ki kam auria la ban kila banwan ra syaka no syaki kam tu kam thiem kala ban khata ya ka imlang salang hi bro koi kina kalian jong seng ngila ban pau ya kajing persya ka jongi bat ngila bu ro kajing dawa khmat jong sorka khmat jong deputy CM mentan baka government ka ban repeal lani ban weng no si sendon ni kan di nakaliang jong deputy CM hak jeng keren na jong imentang si ulapan pau ba kesorkar kan syong perkat ya kan ingkam bat kan sa syem ya karah ka hakini gisi ke banwan bat kawiru ke ba ngingi lapan pau mentan hakmat jong deputy CM naman ngi ya ka jeng keren jong chief minister hakini gisi ka san and riutering apor begini ki kendun niam bat ki kendun balang ki ya kendu ulong ba kesorkar kampat menteri kami kan kandang yang keren menteri kam rekawi kejingtip kebangingi yok menin kalau ba kasorkar kalau dapat bantum lupa ya ujat ya retired judge jong alabat high court kum utau chairman joka Meghalaya Gaming Commission kabangila kelima khman ya deputy CM mentan hina kalian dong deputy CM kejing sisa ningkong ula kentat banong ba kani ka kam klemon ra bo cabinet kumno la bantum ya utau retired judge rehadin pat baula confirm na ka taxation department layo jing tip ba ka taxation department kalayat sakman bantung yo daw chairman joka Meghalaya Gaming Commission kat kum kaan ya kabalas na surka hikani kalong ke bangim la ban priang kikam ki baladon pa ki bala regulate joka surka ki bat kita ru jing sang ngila ai ka jengmut badai ban review ki lakini ki jingdon jong kini kam khalai ki ta ne me ga na salam undo banang ban penbahai ki ani ka surka dan kata ru ngila jengmut gili la da pipule ya ka ak bat ya ka rule kila ong ti kenapa ka Meghalaya State Gaming Commission kadi ban long ka jingjit lani ka jingthum ka jongki kin long thik kum ki permanent commission ki bala don pa te kani ka jingthum jongka taxation department claim the one ra hapo ka cabinet claim the don ka search committee kalong be an te ngi na kalang jongi ngila penpau ya ka jing persya bat ngila dawa badai ban wengno yuni brio namar kumba ong mene bala da ka sarkar ko ong bangindang perkhat ini kam ngimpat menteri kam ini kan ngindang don ru ka consultation bagi stakeholders kalong kiseng balang beper-beper kiseng nyam beper-beper kiseng balang beper-beper kamut ayupat fila da thung yuni brio namar ka kamram jo ka commission kalong ban penya ja kanika yaki te ki kendon ki badan hapo jong ka ande tila da fila thung lepa kamut fila mut banya chakman Lega jing keren bu deputy CM mentan pekalong bang sarkar kamdon jingmut banyak cakmat mentan rekandang ya keren ni kan kambat tak hadu ba la clear kita ki doubt selene ki jing bomya sotu hapdeng mu jong ki kenhon ba fair
Nah, nak kalian kajongi ngila ong ru kawi ngila penpau ru. Pi lada fi puli ya ka act, but ya ka rules. Ka definition jong player. You player ki ong katkum ka act, katkum ka rules ki ong any person above the age of 18 can be a player. Umat ba nu nok shok snong lani ubriu. Balata me khat pras nam seneng ulak ban. Ya simbenta kata kam ka kitigi gaming act. Ndai lada fi ngap pa di statement ya about the TCM u Minister in charge taxation, Chief Minister ki ong ba on sha ban yele kai tangi ki outsider, kumut tangi ki tourist. Ndrek kajing tho pan kami hap ken ba kata kajing keren ka jong ki. Tingi la keren ba sha ki ong ba lada fi kwa lada fi mut ban ong kumta te ban tho ken hak an khalong kumta khnang ba kini ki jing bom ya su tho la ni ki jing su tho ki jongi ba ka an ka keren ku moi statement jong ki jong minister jong deputy CM kalong da kumai kan clear ki daw ti kitar ki kidi jing dawa ka jongi but there should be clear definition who is a player and who will not be a player. Wajib pang yung habathung pat yung new retired judge na po Allahabad High Court lalak ba yang ni ka kam lalle abet tik tang dekat taxation department kamut ba kila penkhen ki kendon ya kai ka bala tho ba lasna po ka an ka rules dan kalian ka jongi ngilabu ka jing dawa khmat jong deputy CM badai banweng ya uni ya kan ni jing thung lani kata notification ya ka bala penmi dekat taxation department namar baki klam buat renti ya ki an ya ka ba maki kisna ti kajing kren kalong ba na kalian jong deputy CM la pula ringi ba ya kan ni kam kin sara po kamnet but kin da ya kren kenya la on pentrikam ne on pentrikam ya kan beglia regulation of gaming act apa apa ki sedang mendawai tadi kendau mar aspa square meter ko ini ying berkunjung lu pensena ying pensena school pensena ya ki ying mani ban wei jing dawa joki kila dan impet ya kan ka kam ban penkerja ya ki nong tri jong sarkar basa tu ban be ya ki ban be itu basa bi an eviction itu illegal settler kejingkeli kalau ba bunuh kalau terai gitu wajib kalau pinpet ngintip bro baka government kalau ada lupa ka plot ke bamaka kalau terai ke nadu kisnam ki balakam selam nalor kata haki ini kisnam ki bedang sudah ka sarkar ka execute ya ke MOU la ka agreement bat skim 5 menit bat ong baka sarkar kalau shimmo ka tu wajib skim 5 menit ondai tak kita ka siuru ya bisa ke baka dalam bakala sikrus nolong kata ka dondu ko close ko bong ba ka hima melim kan dondu ya ka share na ka jingmi da ka batte ye kita ki development activity ka tu cakap di kemud ka syai ba ka sarkar ko bakal kita kalau ada terai tu cakap di haba ka sarkar kalau ada terai ya ka tu cakap kumdo gini ki beri ki aku ki terai cakap bagi dawa ka exchange lan tulan bagi dawa exchange bandon kata ka jing ya bujili kendau lan ni bandon kata ka jing ya bujili ye kediman ke jongki ngilap baka ditang kediman ke bomlak ke dia kayak kalau persang ya ka jing ya ka jing sungtu jongi ya ka konsep jong ka jing long terai kalau ndo siap bat ke bomlak dia nama beli ada kipdiam ya gitu kasih ki jongi ru kibun ke bomlak ndo kidon ki nomor ki bomlak ke cakare kidon ki kasih jongi ki bakwa mensengkam lejong kidon jaka menbu tekani kan create ya ka presiden ke wasni hono kata-kata nalor kata ki nong tri sarkar ada ki don ko hok ban yo khndu don ko hok ban yo ying ti baro ada ki phawacarun ki nong tri sarkar ki dawa ya kaju ketikan wanra ka boden aga jelahi berkoi berkan wanra ya ka ta ka presiden ko wasni hono kata-kata tena kalian jongi labu ya ka written objection ba ni object ya tu jing dawa jong ka jong kita di panset komiti ba kalian jong deputy CM 8 pau ba kebun ki demand ki jongki ka government kalau tentai yang ri mendapat ka don tang kata ka preparation ya kata ka blueprint ke ba long tak ban ai kuota tambah ai kuota ringi la keren saya nak lihat sen ba kuota ru di ban ai betik tang itu kinong trai ai tenat sarkar bagi public undertaking ki ba phe kamdi bandan ka jing ai ying la di ai jaka yang tu gibru beli illegal settler nawa beli la da ai jaka ya ki illegal settler haka revenue la ya borok ki pensiun rami ki buru buat kini ya ki cakap sarkar di kini ki demand tu sen buat ni kimil tiba sarkar dalil ni kan pediang ni demand kepada tu ki meter tu ki lapangan sarkar ki don ke jing sentuh pakla kalau maki ki perkhat bagi di terai juga tengok cakap dari kata kalau long syai bagi beli ki terai ki kalau syai nak mau beli ka syai akan nombor 2 kalau ba
lo da pinpet ki petition jo ki bakil support ki ong ba ong yo sembilan pan ai patai ki dia hawa kala adi ki try beli pada program su pata te lo kata apa ong ka sarkar kala ya exchange ya tu cakala ni kala kit tu cakana ki mamle te kani kani ki jing dawa la se ko ba shukwa tang ban dawa ban ban supun krun ya kap kecil dawa ka bom don nok krim hai rem no ma apa ko di kam don kan ko no jing mot ya ni jing dawa apa kani ki jing perkhat ke jong ki la di bagi di try ka di bencang ingin ai jumut kum no ngi ong kum ni kadi kam ram jong sarkar ban ai quarter ye ki nong tri sarkar pada kala ali ai barok ka apa ngingem don objection ni henry la dai ba sarkar kamla ban ai quarter ya barok no beli kum bang yo i la da fin pet kai haki district headquarter di block headquarter di sub divisional headquarter what hapo headquarter je pasti selong bobun ki di panben watang ka pom building ru himdan kidang simwai kelet ya headquarter watang ka office wa simwai let amokurat penlam khasan khat tuli ka office simwai let anoston khasan khat tuli dang simwai bot ada bentuk wada ko headquarter juga selong sti jong ni da piwat ha lajan masiteng di office dang simwai ha ki wi je ya ka what ya office mo jong selong terus selong ke jong pi wa pi dei hok ban yo office ta pensim pai di syai kata ka rais banai quarter watak bandang ke pemenang office omdon ini keren nang besai assembly ru semua yang minta the worst that issue arise mo banai quarter kai ko sarkar ka le ki wi ko lada kimla banai ka quarter kai ko bakile kai ka house rent allowance kata di standard dong dia beli hem apply dah keju beli pi special treatment ini kebangi ai dah keju ke yat stick ke government employee kebut pi ai ka house rent allowance kalau ada pi ai ka house rent allowance kin showai hano kata ru water commission tu kalau adin bagi laku kam di ben kebaar kebangi kwa ban keli ka sarkar kalau kumba high court mentah kombo prepare the roster ya kejeng penteri kam ya reception policy bangi kwa ben in kong du ya roster dok SMB SMB ka hapo jong ka undertaking jong ka state government dan prapo kasi dan prapo garo 500 ST berkhasan ST ikwa ka ni is high time ben implement ka reception policy ka SMB selong respon kan but ka violation the SMB di banding sa kamu katang ya pek ya roster the SMB ru ka dikei ki ba ha no kom daki last part tang ki kam ha SMB ka ba SMB ka ha ko jo clear reception policy kata di kawai ki bang ha pek yo pila ka capacity jo ki 15% no ipo itu last part tang Maka government post kami inheritable post ke bapa lah dia penting ngampun kun kesuwen ban persyak ya kan kamu batai lut ya kai ban le te kalau lampu ali pemerintah kan gue kestan ke jungi ke longsai baka government kami ban sengap lagi ban ada ke government kan sengap lagi ke berfikir yang bak sedang di lombol koloi belum ya baru kasih kiban duna kendau ban dia lepan ada kita khar kiyo harus square meter ngili banyo harus square meter mengilik no try ada kiyo yin mungkin mengiru itu yin gidon lak mun bom dagi ngin pe ki government employee gidon daki bojar pina dress